皆さん、こんにちは。ようこそカメライメラン TV へ。今日は僕はウイグルの詩人作家古典文学研究家アブドゥン・レヒン、ウッキョルの有名な詩を朗読したいと思います。聞いてください。Yaş, idok, uzun seferge atlenip mankandibis. Endiyat kamin güdek, bu kaldı yene, ne ölemez. Az idok, müşkül seferge atlenip çıkan dibes. Endi çoğun karvan atardı kaldırıp çöllerdeyiz. Kaldıyız çöller ara gahi davarlarda yine Kardinini arsalarla deş geçirdi kadırsız kaldıydım ben yürügün kizargan dalida. Göl çeçekke pürkinor tanna baharda kaberimiz kaldı menzil kaldı uzakta hemmisi. Çıksa borlar, küsse konular, en kümemmez izimiz. Toktimaz karvan yürüdün, gerçe artlar, bek oğluk. Tapıksi, içibon misa, böyüzünü bürükün, nerlimiz ya, erlimiz. はい、聞いてくれてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ウイグル語で、ホーシュ。